Strana zengeriye distra Hünermend Mehmet Akbaş. Na, hakkı wî nexwin, ne distra, dilorand. Dema ku ez peyê çîroka strana zengeriye ketim, êşeke pir mezin ra rûbirû. Lorandina dayîkekê bû. Hevjînê xwe û sê kurê xwe wenda kiribû şerên cûr be cûr da. Birakujî jî hebû, serhildan û egîdî jî. De werin em derê deftera êşên mala Elî Hesê vekin. Binêrin berxê koza mala Elî Hesê çay yeko yeko tên kuştin. Elî Hesê li Dêrsimê herema çemê Şerxan û gundikê Xozmerekê ye. Ji eşîra Şixmamedan jinekê re dizewîce. Edet e bû ku zave ji bo miraz kev re davêjin gola Xizir. Dema kev re davêjin lawa û daxwaza dikin. Bûk dixwaze ku 4 zarê wan çêbibe yek geç. Elî Hesê heman roja xewnekê dibîne. Dewrêşekî rûspî şûrekî diyarî wî dike, şûr 4 tilyan kawdan kaşkiriye. Daxwaz û xewn dertê 4 zarê wan çêdibin. Navê wan daytînin Hesen, Musa, Mistefa û Fidan. Em niha kê xeberdin? Em bûyera Mistefê û Elî xeberdin. Ango kurê maleyî piçûk û bavê wî. Dema ku serhildana Şêx Seîd da dewlet lîstikeke qirêj dike. Bi eşîrên Dêrsimê gel xwe dixwaze ku di nav eşîrên Dêrsimê yên din da jî xebatekê bide destpêkirin û wan bişîne ser hêzên Şêx Seîd. Eşîrên Dêrsimê nayên xapandin. Lê mixabin hin eşîr û hin eşîran hin malbat tên vê lîstikê. Li mala Elî Hesê jî kurê wanî piçûk Mistefa jî dixwaze here. Dê, bav, xwişk û bira pêda dikevin. Ev şerê me nîne dibêjin, lê Mistefa nayê rê. Mistefa ku diçe bavê belengaz, Elî ji bo wî miqatebe dide peyî kurê xwe. Her du jî tevî wî şerî dibin. Diçin ser hêzên Şêx Seîd. Dema ku di şer da dibêjin Mistefa hat lêxistin, Elî xwe nagre radibe pê, ew jî tê kuştin. Oxuya pîranê bav û kur bi hev re tên kuştin. Li ser kuştina Mistefa û Elî dayîka belengaz bi salan reşkirê dide. Xelak dest pê dike. Sala 1925 şundatir xelak dest pê dike û eşîr çev berdidin malê hev. Hêj reşê Mistefa û Elî ve nekiriye dayîkê xeber tê. Dibêjin cerdekê avîtiye ser heywanê gundê Xozmerekê. Mêrê gund Musa jî navda çekên xwel didin, du cerdê dikevin. Li herema Zengeriyê dikevin kemînê, Musa jî li wir tê kuştin. Berxek disa koza mala Elî Hesê da kêm dibe. Dayîk ew strana Hünermend Mehmet Akbaş digot Zengeriyê pey vê êşê dibêje. Ji bo hevjînê xwe û her du berxên xwe dibêje.
دو موسا دو سیوی دمینن موسا و هفجینا وی گلیزره ناوی زاران ناوی بری خو لیکرگونه ناوی زار وانجی وک ناوی برا مصطفى و حسن بونه جبو زار شرپزه نبن حسن بری موسا هفجینا موسا گلیزره بکوری خورا حسینی خورا دسویجینه هیوا عشیر ناسکنن کوکا هفدو دقلنن هما لسر و مثلا زنگریه 39 مرتین کشتن 19 مر جا عشیرا دمنانا 20 جی آلیدن جبو کشتی دمنان جی بکن 20 شف لسر گنده دمنان دا سر خوزمرکی دا دکرن دورا گند پیچن کیجان مر سر سبی درکه و یوی بکجن و خوینا خو هلدن لی سر سبی دیا مصطفى و موسى درتی هم کار خود که هم جی دلورینه زنگریه دبیجه زنگریه دا تنه بحثا هر دو کره خو هفجین خو ناکه بحثا کشتی وانجی دکه بر خود که وش بوان شرم دکن هزین خو دکشینن شون وادچن و کسی ناکجن عشیرادن لپی افقاس هفخستنا عشیران خزبکه مزند قومه دیرسمی رحستان بلاو دبن چارهلا دیرسمی کنکوژیه که مزند دست بید که و سید رضا سری هلده برخی کوزا مالا علی حسی یه مزن حسن داویه دناو هزین سید رضا دا جیهتگره تاوی سرهلدان ایده لیه سرهلدان نو دست بکریه حسن هفجینا خو جمالبات 6 کس مارجی که لآواهیه که دا دور آوان تی پیچاندن شردکن داویه دا ایگر بری وی آواهی دیدن 6 کسان وی آواهی دا دشویتینن هزین devleti وسا دفخوین بونه بمبین کیمیاسال بکارتینن به بالافران هر دره بمب باران دکن گلیزارا بوک خواسیا خو و هر دو اتیمن خو هلده دچه گنده مالا باوی خو بیر مویه جبر کوی داره عشیر زیده تاوی سرهلدان نبونه کم کجی چه نابه لی دما که سرهلدان تفت ساندن سرگونیا مالباتا دردکه و گلیزر حسین دچن سرگونیه لی دیاوان ناچه دلی ویهل ناده هره نبی خو مصطفى کره موسای خو با خو دهیله گنده بیر مویه دا دمینه چلو چیا دگره زنگریه دبیجه بر روح مریان را داخفه دما که مالبات به سالان شون دا سرگونیه ودگرن دایک مریه و لگنده ساگوله کلکا گنده برمیه دفن کرنه اره از چیروکا زنگریه هیم بووم شواتا دل دایکی هیم بووم لی ناو دایکی ندهات زانین از به ناو دایکی کتم هن کسان گوتم که ناو دایکی ظریفه لی نا هفجینا هیدر کره حسین و گلیزره ویا گوت که نا قن ناو ظریفه
nava malbatê de nedahatildan. Ya tê bîra min digotin ku ew dayika ku zêmara zengeriyê loran dibû navê wê Behsê bî.